Hello, Mizo Let's Play Minecraft ang lo le to episode 10 na niya tunan mi hey hun rei tak chungin Minecraft kan lo khel lo to video te karon sim to lawa chan chu hi tun la hi ka boy em tunan video po hi karon sim sha mania voina chun thil thar eng vak ma kan ti don lawa a chan chu nimin kha ka birthday niya April ninga kha video ron sim kha tuma nimina po han ron sim ka tuma ma ro chu thil reng kha tumang khana kling theilawa video te pok siam lai theilawa thei atuk zinga kalau siam dona chonin amma sabbera chonin hei elytra kan halawa hetna hian elytra ka da ngo ei ta hian ke elytra nei te pani elytra pani ka neya kami ka nei kha ta hen kalau da hei hi chan chu hei kal kong nuam tak tak te ha kan siama kan thlo bo san le dei kha chonin omji omlawa chuan chon tena hianin cái elytra này khác kalau surrender kalau đã xia hay hi elytra hi nakina kan nei le don thawa nakina po kan la le dona amar chu dragon kan kai thau le nga chonin dragon kan kai thau le nu kan ne le huna khanin hemi elytra hi kan ha thei don ani voina chonin ke soeng khanin thil eng vak ma kan ti don lawa ma ro chu birthday cake kan siam dona chonin chumi ma chuanin hei tuna ka game hi kalau update le 1.19.4 kalau update ta kan thil ve me tur chu englo Minecraft han update hian mod kan mante tingchi ho song kha update tel fe kanga ya ma camera utilities zoom nang chi te tingchi te kha kalau update le a kan ting ho kha ka update ne chunin F3 kan metanga hei better F3 kalau mang le to chonin thil danglam de ohlek kan hu mai thei chungsang veilam panga khianin kan frame per second ki 50 te lo kai ta zewa 40 te 41 50 ting chau khania hei hi achan chu tana hian mod pakhat kalo mangle chu sodium mod ania hetna hian ong ria video settings ain hei sodium khanin khan he thil san pa te khan na se theya antinan performance ate quality a hian en masaila weather te po hi hei weather ka antinanin ama kha chonin a graphics ka fancy fast fabulous ti ringot khan om thina mar chu tuna chon he sang khan control thei to na quality te weather quality te cloud te hi tu le kan on tu le kan off theya ting te khana oma kha kalo manga chonin fps chu he ki kan munga tlem chu na that pha ve dewa mar chu acha berber khani lawa acha berber hi kan la nei thei lawa khovel nom na te po nia thil thaber kan du peng hi nei la chonin khovel hi nom don lawa kan nei thelo te po kha tan thavek ani chonin ke kan siam ma khan hei off camera khanin thil eng namu kalo siama he tena hianin bamboo farm ka siama hei hi bamboo farm ania atho dan hi kan en lokang ki tena hian observer oma chon anwa hian piston oma bamboo hi atrawanga observer hian han detect vela khanin piston a hian signal a penga piston karon activate anga chon anwa hian ron changa ka ting khan mo lo ta chi mai tu na khanin chonin anwa hian tera hian mat ka manga he mi le hian mata hianin bamboo hi phun te ya mat thi that ve na chu hemi block khat a hian tlem te chet te hian achan vevel hemi pixel chan vevel hianin aniam sheta kha alo tangkai ta ema chan chu minecart khan hopper minecart mang khanin alak char thei to khanin achunga om ho hi athena khana lak thei lo thina mar chu tuna chona lak thei to tlai mat thi tangkai ani hi atangkai na chu Minecraft on update le dona 1.19.23 khan update dona 20 update khan 19.23 update khanin bamboo hi atangkai dona bamboo block kha chim thei dona kha kan lo siam lo ka block hi kan nei lo em kha kan floating island sakna te po khanin stone le thing ringot a han sak le ringot kha ka du silawa chon block hi kan mo dona join hei hi soi ka tuma hei thingkung ka lo phuna hei custom tree nia Minecraft hianin thingkung ho hi du khop lo na pakhat kan ya chu du a hianin an sang lo ma hei hete hi thingkung hi na nen hian kanin chen tre pa hei chuan chonin hei hi ka du khop lo na pakhat ania Minecraft a chonin thingkung te chu kan mu thina nga hei tak te po sang tak te nia lon lei thei lawang chi te khania kan ting do khan custom tree ka lo siama hei hen custom tree hi thingkung hi a ming po nei chung lawa te khan custom tree mi kan bamboo farm bula om khania chonin cái soin khanin hei thingkung Minecraft thingkung om sa hi aniam ema athena phei chon hei kal lei thei lo de han oma chuan chon tana hianin thingkung tro sa te kha kalo siam thadewa
hi achunga hian hna te kalo da bela chuanin a sira te hian hei hna te kalo da bela hnuya tian tu to ka kal thei turin kalo siama chuan heta hianin ending te po hi kan siam ania hetenai thingkung om sau kha kalo chei moi dawa ki hetenai kenin lift te kalo da bela te khanin tlemin ati custom ve dawa chunin custom tree kan siam ma sak per chu hei hi nia hemi spruce tree hi hei idea dang da ulek le ti dan dang style dang da ulek tha kalo tum ve china tenai fence te kalo da vel china ma chu ala moi vak lo dawa kina kan thiam bel zel tura ngai la hi ma saber ania custom tree ma saber ania atu da join ki tenaya bamboo bulom khania bamboo farm kan om lai la hian hei bamboo farm ania tenai hianin mau mun da ulek te kha om seng ka ti hei tena khonin lui ne na inkara khanin inge mau mun nang do te kha kalo siama chan chu mau hi kan thet tur chu lui lam nei dawa te hian an om ve thina mau ho hi kha ti omang tu ti moi zual le de tu ang khania khanin mau huna khanin mau farm te kalo siama ni chuin hei lama tlang lampanga hianin thil pakhat kalo siam bela farm pakhat chu beram farm ane ki khitra hen kan hute de theito hei kan iron farm bula hian beram farm kalo siama beram farm hi kan du na chan chu wool kan mamowa building block a hianin wool hi tangka em hemi light gray te entiang wool ho hi hemi stone nen te hin ain chopol mil em chunin thain collection area oma hei lo khat don ton hi chest pakhat chu lo khat trap to hei chest khat ni thumli nga ruk chest ruk kha a khat vek thei dona hei hi tanai a storage system hi automatic storage system te siam theya automatic storage system ban di chunin hei chest pakhat a hianin tu antenna tu na chunin beram hmul eng hi du lo du taila beram hmul eng che khami che sa hian alawin store hanga ma in automatic in chunin tlama hi chunin inge a pol chau te amo ting chi khanan store theya kha automatic storage system a siam the ma ro chu hi a lian de ulek china wangin hei space kan nei vak lawa tanai mi tan bi ki chun automatic storage system hi chu manglo meila kalo tia chuan tin manual de win ten adar noi khana lo oma chuan collect system te poina kina kan lo soi lenga chumi ma chuanin beram hul farm tho dan hi lo soi lo kila beram omna hnuaya chekin nim trawa hending grass ang hi mo khan ting kha beram khan an ei khanin an hmul hi trawa khumi nan din na le yaning chu khu grass ang khanin om to lowin dar tang khana lo om ta ni hei ting hianin ti hian lo om ta hemi leizona hianin observer oma khami observer khanin khami lei grass le soila ain thak chi kha lo activate chun achunga khuanin dispenser oma dispenser chunga khuanin shears oma ding chi mo shears tam tak hi oma khami ain activate vela khanin grass an ei vela khanin khutanai achunga dispenser chunga shears kha loin activate beram hul kha amaina loin kol almaina loin me ta ni chu beram hul kha main lo me ta chunin a hnuai hen collect system oma chu kan hong le zoi nga enve shimila khutana khuanin collecting system oma hei tuna hianin beram mula hianin minecraft a hianin rong chi som paru ko oma khanting mangkhanin beram te po hi rong chi som paru kan lo pe a pahni thewin tuna hi chuanin kan siama adum pahni ta hin adum pahnin oma a gray pahni light gray pahni a var pahni tingkhanin a brown te pink te po pahni zel khan kalo da a ani chuanin layer khat ni thumli angin an lo om pha ta a som paruk mun ni chu som thum pahni nia beram som thum pahni anom tina ni chuan collection system hi kan soile lokang collection system chu hei beram khami a farm a layer khat ni pahni hi hemi minecraft hian a koleka chuan hetana hianin collecting system oma chuan chunglam panga hen kan enang cha khan restaurant thil engmoniti te pok kholo na ya chu achung ne an wangin achunga hianin kan en menga achung lam pangpui hen mi te pani hi minecart pakhatina koleka khu mo hopper minecart kha oma chuanin tena hian kan restaurant chu lo soi fial lokela hetana hian item dispenser le item unloader oma item unloader chu chungzo ka mi eng ho hi ni hemi restaurant hi chuanin an hoi mi a pol ho hi item dispenser ania om sia chuanin hetana hianin hei achunga hianin beram hul ho khan anon tladon ta nei kha ma shares in alama in automatic in low in shares ka tiang kha khan ting kha beram hul kha a omanga chuanin minecart hian alo collect anga han alo collect charanga
aron let lenga intinan hi beram mulo ni ta sengin khanin arong collect anga hei ta hen beram mul khat khanan collect ta chuanin heta hin alo unload ta ni chuanin om chung kha chuanin hei computer hian alo compare a chuanin khami a compare zo hnuwa khanin a om to lo hnu khan che sai na tlak zo vek hnu khanin ten repeater kal kol tir le a chuan hemi block hi powara chuan minecart kha phele ta a tuna pona drop zowa khana phele ta a kha item unloader chu nia a item kha beram mul unload tho kha mi box chung hen aron om ta ni trang khan item dispenser kha trang kai le ta chi hei hemi complicate vak lo farm patni redstone machine redstone coal patni in zo mani mai hei chuanin item dispenser kan kal lenga ta hen dropper oma dropper hianin kan mu them hei khutana water stream a khonin hi beram mul ho kha hetanai om ho kha a dropa ama hian a in drop thlar ngot theilawa chuan redstone coal de kan tinga ya hi hetanai che sami hi dropper kan la thla mai hopper mangin ta hen kan la thla ta a chuanin che satranga hopper tlak chi hian tana hian signal a pe chuk ta ni hemi dropper hianin kha comparator hian an lo compare le a signal zat kha nge block khat chau om chuanin kha sen zau khai muam ten kha alo compare le a chuan he ta hianin block a hian akal kola tanai redstone in akal tlanga akal ko le om to lo hnuwa khanin khana mai nen lock le a ting te kha ni a redstone component hi chu complicate le ka thil poimo ber kha ni lem lawa amar chu khami confirm ti lo tling tu pakhat kha ni ve ni khatenai water stream a hana akphu thla water stream a pu thla kho kha ta hianin kan en thengem khu ta kon water stream a kon hei po hi eng zone khana run drop machine kan call pakhat khamo chonin tanai water elevator mangin chho le a khanin water elevator khan tina kal phei puya ta hian alo store ta ni kan dar vom te po halo mani hi hei tuna kan om chung ngot po khan tam ta kan nei mana hi soin chinang khanin building block a te redstone thil siam nan te color ti tam tu khani ve a nge stone le a gray le au ringot thila kan sak chuanin hei ting si te po au le gray ringot a var de te ani me a khan ting ringot a sakha chuanin thil li moi tak tak theilawa du ai hianin a moi lo thina kan ti moi le du zo la wangin ti hianin kan siam ani ai thil kan lo sei le tak hek mai kan ti tum tak foin episode ta kan ti tum tak chu birthday cake siam ania cake ki ka siam om pok ala shelawa villager ve kha chu ka trei to nge amaro chu atinga a ran pa ta ka han siam hi kan nei pon ka shelawa kan siam don chin ani tuna kan omna kan starter base omna lam lama tlang lam pang hi chu du ai hian na re de ulaka thil kan mo vel po lam bo thlak dawa chu an chuanin kan village atira kan omna lama kan phele lok don ni ama sapera kan mo chu hui tania hui thi pathum vel kan mon ka ria pathum hi kan la photanga chuanin sugar cane kan mo a sugar cane ne loin sugar zo mo la pali vel hi la teng sugar kan mo a chuanin bong hu te kan mo do na iron kan ne a bong hu te hi engzang kan mo tu ka kha chi lawa bucket thum vel hi la shimila hai tanem bong kan pula anin nge kan lama mo a siam dan recipe en kherlo hian siam kan tum deuh chin buk mo la hui thi ti hian niam ya bucket le ni kan mo ti me sugar cane hi chunga sugar cane ke te chini hi mo te no khat chi ani lo mo kan mo la ka ching to lo mo tak chuanin thil pakhat kan mo han ti vak zel thini la i ar tui kan mo ar kan chunga ar hi kan vul lo ni mo beram kan vula bong kan vula vokle ar kan vul lo ni mo kan lo nei thalo le mai ar chu kan zong lo kang tu na lai vela hianin anung thin ka ria
hi vang về reng hmu tur an awm hlei nè ki trai pakhat a awm hi pakhat a awm a tinge dang a awm lo ta hen a awm nge lem awm lo pakhat chi mi kan nei ngo ta hen lo awm phot te rồi thằng lòm phút lá đằng căn giống lẹ lâu căng hun rei tak chung hei ka lo zong to hi adang mu to reng an om to lo kan hi pakhat chau hi kan vulanga ya atui te kan nei chuanin ti dan kan zona ngai do na ni khomo kha tui don naim tui hi reng kan nei am yes khu lo tui tui pakhat pathum kan nei ta tui pathum nice ke kan siam photanga chunin kha pakhat kan nei to thawa hi atui huna atui te akeu the nani na kina kan la tianga chicken farm te po siam angai ni kha chicken cooker te po siam the restaurant mangin tuna tan chuanin lo kan siam phot meang cake kan siama anh recipe chu lo oma ken en mei don mi ngo enang tui pakhat chi kan lo mo chim chim ni hi bong hote sugar pani egg le wheat wow birthday cake kan nei ta singin birthday candle kan nei lo birthday candle siam le lo ang hey chu in der chat chu han lam saying birthday cake birthday cake kan siam do na candle kan la lo kang eng lo vela khanin bee farm kan ya kan mega base tour kan tia kan floating island lampang khanin candle siam na tur oma chung an kal lokang hey kan mega base lampang kan floating island kan floating island lampang hai chen thil eng vak ma khala ti belawa chete khu go lai bela soin khanin block hi kan mo dona chunin saknan te po hem block eng moni block farm kan siam ma sak photanga ya tangai kan floating island sak chu kan chot lai lok ri ani tai hay khoi ka vol nuala tai hian khoi hay la thei do ne wax kan mo candle sim nan chuan hi bee wax ni ga ria honeycomb bee wax te kan ti chu honeycomb lo chang nge ka mo pok ra chi lawa kan siam chinang candle pasari kan siam the tóc view ke kan ei thei ta kan drill te po tram le to ke khi kan eyang ke hi kan thanga birthday candle nen kan bati kan chinga eng lo mi eng lo chan ngora ole tikhan hei birthday cake kan nei ta birthday cake hi kan chem hlumanga ngo kan chem hlumawang tin al chung hianin kan ei popang birthday polin ole no tinge ke thelo kha kan ei ta van tui em ngop cake tui ta kani ole tikhanin tun episode chu kan lo du tok la si photanga hei tun episode chu soin khan thil tam lo tu kha kan ti man don lo wa hun kan nei tlem tong rang tu na hianin
hei ka tlai lek to a chu ka langai do na khanin ka birthday ni a te video te ka ron post thei lawa ka dam me a hei le chen dama hun ka lo mang ringot te po hi ka lo me ma chu ba ka hei viewers tak te subscriber tak mail tak in ni ti ka sia video te no in lo like in comment ina chuan birthday present hei ba ka hlu hi tam lo le ang chuan in chunga han ka lo em a hei nikum matang khanin kan post tana video Minecraft video content te kan siam tana chuan in tuna hian 5,000 plus subscriber kan nei ta ente mi sanga tamji chumo tam takani chuan in za vai chunga hanin kalom tak zet ani kek po ke zo trep to kan ei le lok ngai lem te la ba nga hei chu kan tha thinga kina kan lai do ni ole tikhanin tun episode tan chuanin kanin hmule ma la uzong chu episode le ma la chuan bye bye kan tile do ni bye bye